Lep pozdrav vsem. Zdaj se slišimo, ne? Lep pozdrav vsem. Vidim, da imamo celo množico mladih ljudi, kar je posebej važen za Retrofest, bi jaz rekel. No, ampak preden začnemo in medija se res, kot se reče, mi dovolite, da se najprej zahvalim in pohvalim organizatorje, da so to temo Nemci, Volksdeutscheri, tudi Nemci pri nas v Sloveniji, v Jugoslaviji, dali na program. Ta tema je brizantna tema. Bila takrat, ko je nastala in je brizantna še danes. Zato je pomembno, da se tudi na tem panelu nekako na hitrico seznanimo z problematiko, čeprav je ta problematika tako široka, da bi rabili na panelu mogoče 20 ali pa 30 ljudi, da bi vsak od svojega zornega kota povedal kakšno posebnost. Meni pa dovolite, da se najprej vrnem v neko bližnjo ali pa mogoče za vas mlade daljno preteklost. Tudi zato sem najbrž najstarejši tu v tem kolegiju. Pred dobrimi 50 leti, to pomeni julija 1974, sem bil udeleženec prvega manjšinskega svetovnega kongresa, ki je bil v Trstu. Takrat je bilo govora o vseh mogočih manjšinah, nastopali so iz vseh krajev sveta, dokler ni v sledi tega našega zborovanja prišel na zagovorniški oder eden od pripadnikov nemške manjšine. Me preveč vprašate, če me vprašate, odkot je bil. Bil je pripadnik nemške narodne manjšine. In je ostro kritiziral zlasti Jugoslavijo, pa tudi organizatorje, da niso njihove teme nič prisotne. Za Jugoslavijo pa je rekel, da sploh nič ne govorijo v Jugoslaviji o tem. No, moram reči, da sem bil jaz zelo presenečen. Presenečen na tem, da sem tudi jaz vedel zelo malo o tem. In to mi je samo, kot pravijo Srbi, bubico v glavu, da sem začel se bolj podrobneje zanimati za to tematiko. Ampak moja nevednost je rodila se nova šele čez nekaj desetletij. Na drugi strani sva bila s kolegom Repetom v Bambergu. Povabili so me na zborovanje mladine Zveze pregnancev, Bundervertriebenen. No, to zborovanje je izgledalo skoraj tako kot Nürnberg, ampak v vsakem primeru bilo je zelo poučno. Dobil sem panel skupaj z poljskim kolegom, zgodovinarjem. Dvorana je bila tako polna kot zdaj, sami mladi ljudje, in po koncu najinih eksplikacij je bila diskusija. Vprašanja, kritike, dopolnjevanja in tako naprej, ampak samo na poljskega kolega. Mene ni nihče nič vprašal in tudi ni ničesar kritiziral, samo tiho so bili oziroma niso me nič vprašali. In ko sem po tej prireditvi, po tem našem panelu šel k organizatorjem in sem rekel, da se mi zdi nenavadno, da me niso nič vprašali. Pa so rekli, veste kaj, govoril sem pa o Nemcih na slovenskem. So rekli, veste kaj, gospod profesor, nič ne vejo. Pojma nimajo, da je bila v Sloveniji kakšna nemška, rečemo, volksdeutscherska manjšina. No, iz teh dveh nevednosti, njihove in moje, sem začel ob koncu 80-ih let z predprojektom z Novom Nemci na slovenskem 41-55.
Zbral sem 6 kolegov, zgodovinarjev, od tega je samo, mislim, da Božo Repe tu, in enega nemškega zgodovinarja Gerta Zevana, da bi rekel, čekirali od 19. stoletja, tako smo planirali, do leta 1955. In to smo potem uresničili oziroma objavili v tejle knjigi, ki sem jo sabo prinesel, zato da boste videli, mogoče bo koga zanimalo, to je ta knjiga Nemci na Slovenskem 41-55. In zanimanje, to je tisto, kar sem prej govoril o brizantnosti, zanimanje za to tematiko je bilo tako močno, da smo v naslednjem letu ali čez 2 leti naredili ponatis knjige. In ta varianta, ki jo imam tu, je ta drug, torej že ponatis. Na drugi strani je problematika, ki je nastala po razpadu Jugoslavije za vse naslednice, Slovenijo, Hrvaško in Srbijo, bila tematika Volksdeutscheva, njihova usoda, še kako interesantna in zanimiva, in začele so se kopičiti vprašanja in kritike na oblasti, češ zakaj tem ljudem ne damo najprej, ali sploh so Volksdeutscheri v teh državah, in drugo, zakaj jim ne damo tak status, kot imajo naprimer pri nas, in to je takrat za celo Jugoslavijo enako, Italijani in Mađari. Iz tega je nastal en močen političen pritisk, govorim zdaj samo za Slovenijo, močen političen pritisk na slovenske oblasti, češ dajte jim enake pravice kot Italijanom in Mađarov, če ne, vas ne bomo podprli pri vhodu oziroma pri sprejetju v Evropsko unijo. No, vse skupaj se je končalo z enim kompromisom, ta trenutek to ni tako važno, kulturni sporazum je bil sklenjen, kjer so dobili, ne bom rekel, ustavno varstvo, ampak itak so po naši ustavi po 61. členu že varovani. Usoda Volksdeutscherjev, in tu je mogoče omeniti eno napol lingvistično ali pa lingvistično zgodovinsko vprašanje. Kolegica tu na desni moji, Aleksa Štiler, v svoji knjigi piše o Nemcih, etničnih Nemcih, bolj kot o Volksdeutscherjih. In mislim, da je zelo prav tako. Ko sem bil na nekem predavanju o Nemcih pri nas v Gracu, je v diskusiji nekdo rekel, kdo pa ste vi, da uporabljate za Nemce, etnične Nemce, nacistično poimenovanje Volksdeutscheri, in je res to nacistično poimenovanje. Skratka, treba biti zelo previden. Pri avstrijskih Nemcih oziroma pri Nemcih, ki so v Sloveniji živeli, je stvar še dosti bolj komplicirana, ker prihaja z njihove strani do nejasnosti, kaj pravzaprav so. Ali so Nemci, pravi Nemci, ali so Avstrijci, ali so staroavstrijci, ali so spodnji Štajerci, skratka, cela vrsta poimenovanj je nastalo po letu 1945, vse z namenom, da bi na nek način se odlepili od stigme nacizma. Češ, Nemci so bili nacisti, mi pa nismo nacisti. Tako da je tu nastal en zelo velik problem, ki se pa je pokazal ne samo na politični ravni, ne samo na ravni znanosti, če hočete,
ampak zlasti na področju tega, da so mnogi med njimi zahtevali odškodnino za konfiscirano, za podržavljeno imovino, ki so jo konfiscirali jugoslovanske oblasti po letu 1945. No, tu naprej se začenja z veliko politično manipulacijo. Velika večina teh ljudi je varstvo iskala na sodiščih in še dan današnji nekatere zahteve niso razrešene, kar zadeva volksdeutschersko, nemško, avstrijsko, kakor hočete, premoženje v Sloveniji. Po letu 1945 je tudi na svetovnem, ali pa če hoče na evropskem primeru, področju, nastal en, bi rekel, pozitiven premik v smislu ideje, ki je prišla iz Londona, torej iz Anglije, iz Velike Britanije, češ, da bi bilo treba manjšine vseh sort, katerekoli manjšine v Evropi, varovati generalno. In o tem je bila razprava tudi v Združenih narodih. Ta ideja je padla v vodo takoj po tistem, ko so marsikateri razpravljalci, zlasti Američani, rekli, če bomo generalno čuvali manjšine, potem bo prej ali slej ena od njih začela proizvajati ljudi tipa Henlein. A veste, kdo je bil Henlein? Ne veste, nič hudo, bom jaz povedal. Henlein je bil vodja nacistov na Češkem in prav s to češko sudetsko krizo se je tudi na nek način začela druga svetovna vojna ali pa predpriprava za drugo svetovno vojno. Torej ta ideja je padla v vodo in manjšine so bile varovane bolj ali manj odvisno od države, v kateri so živele. Kje so živeli volksdeutscheri? O tem bo največ tudi nekaj Aleksa povedala, ampak kje so živeli volksdeutscheri? Volksdeutscheri so živeli v jugovzhodni Evropi, seveda. So živeli na Češkem, na Sudetih ali Sudetenland, kot so oni rekli. Živeli so na Madžarskem, živeli so v Romuniji, živeli so v Jugoslaviji. V Jugoslaviji je bilo nemške manjšine za približno med 500 in 600 tisoč ljudmi, odvisno od tega, kdo je štel, to je vedno tako, ne? No in to je bila druga najmočnejša manjšina po številu pripadnikov, takoj za Albanci. Na Madžarskem je bilo 900 tisoč približno, v Romuniji je bilo tudi približno toliko, skratka ena cela velika masa tako imenovanih volksdeutcherjev, ki so vsaki imeli različno zgodovino. Eni so prišli kot rudarji, eni so prišli kot kmetje oziroma obdelovalci zemlje, eni so prišli kot bankirji, eni so prišli kot intelektualci, pravniki, zdravniki in tako naprej. Skratka, zelo različna socialna struktura. Jaz upam, da bo Aleksa tudi kaj o tem rekla. Sicer pa, kaj se je z njimi pravzaprav zgodilo? Osnovni njihov problem teh nacistov, oziroma teh Nemcev, je bila nacifikacija. In sicer povsod, od Vojvodine do Slovenije, od Romunije, Transilvanije do čeških Sudetov. Nacifikacija je bila tako močna, da so nacisti oziroma nacistične organizacije prevzemale oblast, bomo rekli, nad manjšino, pripadniki manjšine. Najbolj se je to videlo za nas zelo pomembno
pri Kočevarjih. O Kočevarjih ste pa že kje slišali, ne? A ste? Ste nekaj, ne vidim. Kočevarji so nek poseben del nemškega prebivalstva v Sloveniji, ki govorijo, kolikor jih je še, kočevski dialekt, to je zelo težek dialekt, nemščine seveda. In te Kočevarji so bili tako indoktrinirani z nazifikacijo, da so praktično vsi, 15.000 približno je štela manjšina, približno 13.000 jih je odšlo, kot so rekli, Heim ins Reich, torej domov v državo, v Reich. To pomeni, da so šli sam čez Savo, za Kočevarje in so že bili v Reichu. Skratka, ta usoda je bila zapečatena že v času druge svetovne vojne. Poznamo celo vrsto sestankov, tudi na jugoslovanski ravni, kjer so govorili o usodi nemškega prebivalstva. In ta usoda, čisto vseeno, ali je šlo za partizansko gibanje, ali je šlo za protipartizansko gibanje. Povsod so poudarjali, Nemci morajo plačati za zločine, ki so jih storili. To je malo skregano za kasnejšo politiko individualne krivde, ne pa kolektivne krivde. Skratka, vsi, tudi na jugoslovanskem področju se je to poznalo, so zahtevali, lahko temu rečete tudi, maščevanje. Čisto zares se je pa to maščevanje v narekovajih seveda začelo z tako imenovanim Potsdamskim sporazumom leta 1945. Potsdam je eno zelo lepo mesto, južno od Berlina, če še niste bili, pejte kje, boste vedeli, ne zaradi Potsdamskega sporazuma, ampak zaradi tega, ker je Potsdam res zelo lep. In v 13. členu tega sporazuma med zavezniki je bilo določeno, da morajo vsi Volksdeutscheri, vsi pripadniki volksdeutscherske manjšine biti odpeljani nazaj v Reich. Človeško, so rekli, človeško, ne grobo, ne nasilno, ampak vendar odpeljani v Reich. In to je bila osnova, da je po letu 1945 bilo preseljenih različne številke, ampak lahko mirno rečemo okrog 13 milijonov ljudi. 13 milijonov Nemcev je bilo odpeljanih. V posameznih državah, ker deloma so ostali tudi v Avstriji, ampak večina jih je šla v Nemčijo, takrat zahodno Nemčijo seveda, ali Bundesrepublik Deutschland, in tam so potem se organizirali v različne organizacije. Jaz bom tu omenil samo Verband der Vertriebenen, torej Zvezo pregnancev. V tem trenutku, ko se je zgodila to preseljevanje, ki pa je zadelo poleg držav, kot sem rekel, Češka, Madžarska, Romunija, tudi Sovjetsko zvezo, čeprav Sovjetska zveza ni bila omenjena v tem sporazumu. V tem trenutku se je začelo vprašanje, kaj bo pa z temi ljudmi oziroma z njihovim premoženjem, ki je ostalo v teh posameznih deželah. Tu nastopi vprašanje odškodnin, ki je zelo pomembno vplivalo tudi na razvoj, kot sem prej rekel, na Slovenskem. V času, takoj po drugi svetovni vojni, so najbolj grobo, bi lahko rekli, delali
leta 1945 v Sloveniji. V Sloveniji, če poenostavim in skrajšam stvari, so jih enostavno dali na vlak in poslali preko vlaka deloma na Madžarsko, deloma v Avstrijo. Že leta 1944 ob umiku nemške armadne skupine E pod vodstvom Löhra, generala Löhra, je velika večina nemških prebivalcev Srbije, Hrvaške, Volksdeutscherjev iz Vojvodine recimo, odšlo z umikajočo se vojsko in se deloma naselili v Avstriji. Avstrijske začasne oblasti so pa milo prosile zavezniški svet, ki je sedel na Dunaju, da naj vendarle pustijo v Avstriji tiste, ki so prišli iz Slovenije in naj tako imenovane Donauschwaben, te donavske Nemce, ki so prihajali pravi iz tega področja, pa naj deportirajo v Nemčijo. Zakaj? Zato, ker so te Nemci iz Slovenije bili najbolj blizu po mentaliteti, po socialni strukturi Avstrijcem. In za konec mojega monologa samo še, da boste vedeli, kje so Nemci na Slovenskem živeli. Živeli so na spodnjem Štajerskem, so rekli takrat, zdaj rečemo pa nas na Štajerskem. In sicer v Mariboru, v Celju, na Ptuju in v teh mestih, pa tudi na podeželju. Večinoma pa so bili to meščani. Deloma so bili v Ljubljani prisotni, deloma so bili prisotni na Jesenicah in v teh velikih industrijskih obratih ali pa mestih, krajih. In ne smemo pozabiti še na en del, poleg Kočevarjev, ki sem jih prej omenil, še en del, ki je obsegal približno 2 do 3 tisoč ljudi v Prekmurju, v Murski Soboti in pa ob reki, v vaseh ob reki Kučnici, Fikčnici, Ocinje in tako naprej. Skratka Serdica, to so bili pa prekmurski Nemci. Vsi ti Nemci so bili odpeljani ali pa so jih izgnali, tako da danes lahko govorimo, da bomo pa povedal neko sintagmo, zaradi katero sem bil javno linčan in kritiziran, ko sem pisal te stvari, samo še o ostankih ostankov. Govorim za slovenske spet. Kar pomeni, vsega skupaj jih je zdaj po vseh kakršnikoli šteti nič več kot dobrih 500 oseb. Če štejemo zdravo še take Nemce, prave Nemce, torej Reichsdeutsche bomo rekli, ki so pri nas bodisi z porokami, bodisi zaradi drugih zadev ostali v Sloveniji. Najbrž vi, ki ste mladi, poznate Brito Bilač. Poznate Brito Bilač? Skakalka v višino. Ali v daljino se ne zdi. Višino, ne? Statistika ni osvedela tudi šteje med Nemke, kar je normalno in prav. Ampak to niso tisti Nemci, ki so bili doma v slovenskih krajih. Tako, jaz sem prej nakazal, da je nacifikacija temeljni problem in temeljni razlog za obračun z Nemci, s Volksdeutscherji širom po Evropi.
In preden dam besedo mojim kolegom, ki sedijo tu, oziroma dvema kolegicama in kolegu, ki sedijo tu poleg mene, naj čisto kratko predstavim. Poleg mene sedi Aleksa Štiler, Nemka, ki deluje na Züriški univerzi in je tudi Švicarka. Ja? Ist in Ordnung so? No, poleg mene na levi je Zoran Janjetovič, tisti, ki je napisal knjigo o odškodninah z naslovom Od Auschwitza do Briona. Ko sem bil v Nemčiji in sem delal v Nemčiji približno isto času kot on, mi je profesor Sundhausen, ki je najin kolega bil, žal že umrl, rekel, zdaj pa o odškodninah za Jugoslavijo ni treba več nič napisati, je vse napisal Zoran. No in to je njegovo delo. No, prav na levi v rumenem je pa kolegica Mateja Ratej. Ona je pač iz inštituta centra raziskovalnega centra SAZU, ampak v Mariboru, ne? V Ljubljani, ampak živim pa v Mariboru. Aha, tako. Ampak se ne sliči? Mislim, da me... Ja, ono. Ona se je pokvarjala z enim specifičnim problemom, a pa specifično temo, kar zadeva Nemce na Slovenskem, in sicer predelala je sodne akte, a ne, Mateja, za posamezne sodne procese proti posameznikom, ampak v času med dvema vojnama. In to nam bo pokazalo, upam, da bo potem o tem tudi kakšno rekla, to nam bo pokazalo, kako se na tem nivoju osebnih obračunov že v času med dvema vojnama poznal ta odnos do Nemcev oziroma Volksdeutscherjev. Tako, toliko z moje strani zaenkrat. Kolegica Aleksa bo pa nam povedala en pregled o Volksdeutscherjih v Evropi, s tem, da jo prosim, da da poudarek na nacifikacijo nemške manjšine. Izvoli. Thank you very much for the question, and I would also like to take this opportunity to thank you for the invitation and all the organizers of the Retrofest. I would like to make 2 points. First, the German groups in Eastern Europe were more heterogeneous than it generally thought. And secondly, the question of perpetration is also more complicated than historical narratives assume. From a historical perspective, the end of the First World War marked the birth of the Volksdeutsche or ethnic Germans. Although there were already German groups living outside the German Reich and the Austro-Hungarian Empire before 1918, there was no broad ideology of the unity of those groups and the German nation. This Germandom or German Volkstum movement only gained momentum after the First World War and was to reach all remote ethnic German groups by the 1930s. I will come back to this later. After the end of the Habsburg Empire, the German minorities in the whole of Eastern Europe identified with Germany. The established system of protection of minority rights by the League of Nations contributed to the ethnicization of those groups. German officials at the Congress of Nationalities in Geneva assumed that there were 9 million members of German minorities in Europe outside Germany and Austria.
at that time, and leaving Switzerland aside because that's a special case. Between 1919 and 1939, the idea developed that this group was homogeneously German or ethnic German. Various factors and actors had created this ideology over 2 decades, and the Nazis implemented it during the Second World War. In fact, these groups were heterogeneous in comparison and partly heterogeneous even within a supposed group, not only for historical reasons, but also linguistically, culturally, and socio-economically, and in terms of their class relations. This brings me to the socio-economic situation of the German groups. The class differences were greatest in Estonia and Latvia, where the members of the Baltic German knighthood lost a large part of their land holdings due to land reforms after 1918, but were still very rich and belonged to the socio-economic elite of the country. In Tallinn and Riga and other cities, there was a German middle class. In addition, there was a group of German families of agricultural laborers. In Poland, there were at least 5 different groups of ethnic Germans. Those who lived in the ceded territories of the German Empire, that is Western Poland, those who lived in the cities of Łódź and Warsaw, and those who lived in the countryside in Volhynia, Eastern Poland. These 2 latter groups who had lived in the Russian Empire before 1918 were orientalized and discriminated against by the Germans in the West. Finally, in southern Poland, in Galicia, there were still German-speaking groups from the Habsburg Empire, and in Upper Silesia, there was a separate group that described itself more as Silesian than as German or Polish. The same diversity applied to Romania after the First World War because the country gained large territories after 1918. However, there were also strong class differences there, an urban-rural difference, and even in the countryside, the ownership structure varied greatly from large farmers to like half farmers, farmers who had to do contract work to secure their income. And the situation also ranged from highly cohesive groups, especially the religious ones in the territories of the former Russian Empire, to groups in the city of Czernowitz, which had a strong German-Jewish mixed group. The situation was again different for Yugoslavia. The majority of Germans were considered Danube Swabians, Donauschwaben, but not the German groups in Slovenia. Additionally, the Danube-Swabian group was transnational. This group, as well as the Germans in Slovenia and the Sudetenland, were Catholic, which distinguished them from all the other ethnic German groups in Eastern Europe and also from the Transylvanian Saxons, who were all Protestant. Among the Volksdeutsche, the ethnic Germans from the Russian Empire, there were also many evangelical groups. Coming back to the socio-economic situation, we have an astonishingly accurate knowledge of the financial situation and circumstances of some of the ethnic German groups, namely those whom the Nazis resettled or wanted to resettle during Second World War. Before the resettlements, but mostly afterwards, the Nazi regime recorded or estimated the exact details of the ownership situation, the condition of the real estate, the nature of the land, the number of animals, other movable property, shares and securities, saving bonds, etc. The Baltic Germans were reasonably well off on average. The resettlers from Volhynia, for example, were poor, while the South Tyroleans, who were to be resettled, but this was not implemented, were considerably wealthy. The assets of the Baltic Germans were estimated at 180 million Reichsmark, those of the resettlers from Eastern Poland at 70 million Reichsmark, but in contrast, the assets of the South Tyroleans were estimated at 2.2 billion Reichsmark. This meant that the assets of the South Tyroleans were twice as high as those of all the other resettled groups combined.
although the group, around 40,000 people, was less than half the size of the other ethnic German resettled groups. For the ethnic German groups in the territory of the Kingdom of Yugoslavia, statements can only be made on the basis of the Nazi documents for the small resettled groups from the Goce, Kočevje, Bosnia, and Serbia. All these groups were not very wealthy or rather poor, which was also an argument for their resettlement by the Nazi regime. The German group from Bosnia, around 18,000 persons, and as well as the 3,000 resettled persons from Serbia, mainly miners, was subsequently seen as labor force and not as settler families, like the Goce Germans. While the Nazis resettled about 36,000 Volksdeutsche from the territory of Yugoslavia, a large group of about 325,000 people remained in the Vojvodina. We can therefore conclude that the German minorities, or the groups and individuals who considered themselves German or were perceived by the Nazi regime as ethnically German, were very heterogeneous. This applies to their social position, their financial circumstances, their religious denomination, or their integration into the majority society. Differences existed in whether they were a coherent group or whether, for example, there were many mixed marriages, so-called mixed marriages, and a high degree of assimilation. To the Nazification. In 1933, when the Nazis came to power, political, cultural, scientific, and administrative organizations and networks already existed that promoted the Volksdeutsche and the German ideology. The Nazis only had to bring these organizations into line, which they did immediately. In 1937, the Volkstum organizations in Germany had even been brought under the control of the SS. At the same time, the Nazi regime initiated the Gleichschaltung, or the Nazification, of the organizations of the German minorities throughout Europe. In Poland, this coordination was completed already in 1933, in Romania in 1939. By the beginning of the war, all ethnic German organizations had been brought into line with Nazi ideology. The large German minorities in the Czech Republic and Poland were fragmented into several political parties. In the Sudetenland, which was important to the Nazis because of the sheer number of the native German speakers there, around 3 million, the Sudeten German Party attracted the assistance of the Nazi regime and maintained it from 1935 onwards. In Poland, the Nazis supported the aggressively anti-Polish and anti-Jewish Young German Party, which became the most influential German-speaking political group in Poland. These Nazi parties outside Germany did not act any differently than the Nazi party in Germany before the seizure of power. They created lists of people they were considered opponents: communists, social democrats, members of the German minority who supported Polish or Czechoslovak nationalism, etc. The Nazified groups and individual functionaries abroad maintained good contacts with the security service headed by Reinhard Heydrich and Himmler. Thus, after the annexation of the Sudetenland, thousands of Sudeten German social democrats were immediately taken to concentration camps. During the German attack on other European countries, the Einsatzgruppen followed behind the army, arresting political opponents, deporting them to concentration camps, or shooting them, as in the case of the invasion of Poland. Although the victims of the shootings were mainly Polish and some Jewish political opponents, it is very likely that people of German descent were also among them. That is one side of the story. Ethnic Germans were subject to persecution, not only those who were politically opponents to Nazism or had some Jewish ancestors or Jewish partners, but also because they fell into certain other categories of people whom the Nazis considered undesirable: homosexuals, prostitutes, certain sick and physically and mentally disabled people.
Ethnic German patients were targeted by the T4, so-called euthanasia program in Western Poland, as were those who were in the resettlement program. People from the annexed territories who were of German descent but did not want to be Germanized were also sent to the concentration camps. Finally, it should not be forgotten that Volksdeutsche also deserted in droves or occasionally joined partisan groups. The other side is, of course, the better known and established historical narrative in most European countries that had been occupied by Germany. The Volksdeutsche acted as a fifth column and thus committed treason. Of course, this is not entirely wrong. In the generalization, however, the narrative served to legitimize the expulsions of the Germans after the war. This, and at the same time, the war crimes and atrocities committed by the paramilitary units in which the ethnic Germans were organized. The Volksdeutsche Selbstschutz, a militia in Western Poland, was involved in the shootings of approximately 30,000 Poles and Jews, mainly in West Prussia. And the Waffen-SS division, Prinz Eugen, was involved in several massacres of the civilian population in occupied Yugoslavia, shooting several thousand men, women, and children, plundering and burning villages. A few Baltic Germans also distinguished themselves as mass murderers. Of the 16 Einsatzkommandos, of the Einsatzgruppen, of the security police, which from the fall of 1941 on shot the Jewish civilian population in Lithuania, the Baltic states, Eastern Poland, Belarus, and Ukraine, 2 were led by Baltic German SS functionaries. Of the approximately 1.3 million Volksdeutsche in Southeast Europe, including Romania, who were not resettled by the Nazi regime, at least 100,000 men were members of the Waffen-SS. A total of 300,000 Volksdeutsche served in the Waffen-SS, which was 1/3 of the total numbers of soldiers in this paramilitary formation. In addition, that were those Germans or German-speaking persons and Germans by descent whom the Nazis had naturalized on the basis of Germanization programs or had just declared liable for military service, such as the approximately 130,000 Alsatians or some Slovenes who had to fight for Nazi Germany in the Wehrmacht. Towards the end of the war, the Waffen-SS recruited young men from the occupied territories of the Soviet Union, including Lithuania and Eastern Poland, who were considered ethnic German. They were deployed in particular in the Ardennes offensive in Belgium, which resulted in heavy losses. The First Army of the United States reported desertion by the dozens. When these young ethnic Germans men were interrogated, the Americans learned that their parents had often been forced laborers in Germany and Austria, and that they did not know why they should fight for the Nazi regime. It turns out that the historical narrative of the fifth column is not entirely wrong. But the picture is incomplete because the situation of the ethnic German groups in Europe was far more complex. The motives for participation were more nuanced and ranged from ardent support and conviction to peer pressure and coercion. Ordinary ethnic Germans could be perpetrators and victims of the Nazi regime. And to come to the expulsion of the Germans, if I have got some time left, okay. Of the approximately 12 million or 30 million German expellees after the war, who came to the Allied occupation zones, around 7 million came from German territories that the country had to give up after 1945. The remainder consisted of approximately the 3 million Sudeten Germans and about 2.5 million Germans from Poland, Lithuania, Estonia, Latvia, Ukraine, Romania, and Yugoslavia, including the approximately 1 million Volksdeutsche who had been resettled by the Nazis during the war.
Austria received only about 400,000 expellees, primarily from its border areas, Slovenia, South Bohemia, South Moravia, and Hungary. 12 million were distributed among the 4 Allied occupation zones of Germany. The expelled formed or were organized in West Germany by the Ministry for the German Displaced Persons according to origin and so-called comradeship associations or Landsmannschaften. These associations of expellees had a strong lobby in the Federal Republic of Germany until reunification and spread apologetic narratives, refused to recognize the borders, and demanded their home territories back, etc. They now have their own museum in Berlin about the expulsion of the Germans, not far from the Topography of Terror memorial, which commemorates those persecuted by the Nazi regime. The exhibition at the Museum of German Expellees contains a great deal of right-wing ideology and the same old apologetic narratives. This is what makes it so difficult from a left-wing perspective to recognize the actual suffering experienced by the German expellees and the violent crimes committed in the context of the expulsions. My conclusion is, even 80 years later, it remains a very complicated story. Thank you very much for listening. Hvala, Aleksa. Zdaj imamo pregledno sliko, kaj se je dogajalo pred koncem vojne v Evropi in po kakšnih poteh političnih, verskih in tako naprej so šli Volksdeutscheri na teh področjih. Pri tem imam jaz eno samo vprašanje, malo, Aleksa, če lahko. Omenili si, da so bili Slovenci in Nemci, Volksdeutscheri nasploh v Jugoslaviji katoliki. Sem te prav razumel? Potem mi je nekako nenavadno, da je bil vodja Nemcev, Volksdeutscherjev na Slovenskem v času med vojnama senior baron, to je senior vodja evangeličanske cerkve v Sloveniji in vodja vseh Volksdeutscherjev na celi Jugoslaviji pa pop. Kako je bilo ime? Filip Pop. Tudi evangeličan oziroma v evangeličanske cerkve. Kako gre to dvoje skupaj? So shall I answer right now? Yeah. So, I mean, actually in some ethnic German groups, of course, there were Protestants and Catholic, so, but mostly, I would say mostly the ethnic Germans were Protestant, but as far as I know, there were some Catholics in Southeast, or maybe you know it better, so... Ako mogu da samo dodam, se čujemo. Istina je da je jedan od vođa u Sloveniji bio protestant, ali to spada u ovu nacionalističku priču onih Nemaca koji su iz nacionalističkih razloga prešli na protestantizam, baš zato što su smatrali da katoličanstvo nije dovoljno nacionalno. Ovi drugi, većina jugoslovenskih Nemaca, znači uglavnom podunavske Švabe, među njima su katolici bili oko 80%, iz prostog razloga što je katolicizam bio zaštitni znak, da kažemo, Habsburške monarhije i u 18. veku kada su oni naseljavani u Bačku, Banat i druge delove Ugarske, onda su favorizovani katolici. Tek je Josif II, znači od 1780. dozvolio da se naseljavaju i protestanti, tako da su protestantska naselja u
Vojvodini u stvari protestantska nemačka naselja novija nego većina ostalih švapskih. Znači, u principu, da kažemo da je preko 80% jugoslovenskih Nemaca su bili katolici. Ok, se slišimo zdaj. Ok, hvala, Zoran. No, po pregledu, ki smo ga ravno kar dobili od kolegice Alekse, se je začela po drugi svetovni vojni tako imenovani Leidenweg der Volksdeutschen. Torej, huda, težka pot Nemcev, Volksdeutscherjev, ne samo na Slovenskem, ampak nasploh. Da bi lahko do tega prišlo, je bilo treba imeti neke pravne osnove. Eno sem omenil je že v mojih uvodnih besedah, torej Potsdamski sporazum. Ampak poleg tega sta bili vsaj dve še, ki so se potem po vojni zelo izrabljali za politikantske namene in za manipulacije. To so bili tako imenovani Benešovi dekreti in tako imenovani Avnojski sklep, ki sploh ni bil Avnojski, ampak je bil sklep predsedstva Avnoja. O teh dveh, oziroma o teh treh bi bilo vredno nekaj reči, da dobimo še jasnejšo sliko, zakaj in kako da se je lahko dogajalo to, kar se je dogajalo z Volksdeutscherji v Evropi. Izvoli, Zoran. Pa da, čuli smo opštu sliku o nacifikaciji Nemaca i njihovom učešću u Drugom svjetskom ratu. U Jugoslaviji je situacija bila, se uklapala u tu, da kažemo, šemu osnovnu, uz sve regionalne razlike koje su naravno postojale između pojedinih nemačkih grupa. Znači, Jugoslavija, kao što znate, bila razbijena, okupirana, podeljena na više delova i naravno da je sudbina Nemaca u tim delovima bila različita, ali u suštini većina njih je sa oduševljenjem dočekala nemačke okupatore, ako im već i nije pomogla, kao što se desilo na mnogo mesta, gde su te nemačke paravojne formacije prišle okupatorskim snagama i pomogle im da uspostave vlast. Posle završetka Aprilskog rata i podela Jugoslavije, Nemci su uključeni u odgovarajuće sisteme i u svim tim okupacionim sistemima su imali vrlo aktivnu ulogu kao vojnici, policajci, činovnici i tako dalje. Čuli smo malo o diviziji Prinz Eugen, koja je napravljena od bananskih Volksdeutschera 1942. godine, koja je počinila onda ratne zločine i u Srbiji, u Bosni, u Sandžaku, Dalmaciji i tako dalje. Sad, s druge strane, postoje naravno Narodno-slobodilački pokret, koji od samog početka pokušavao da pridobije sve narode i narodnosti, kako se to govore, odnosno nacionalne manjine u Jugoslaviji za sebe i za partizanski pokret otpora. Međutim, sa Nemcima, naravno, to iz ovih razloga nije uspevalo. Oni su već pre Drugog svjetskog rata dobrim delom bili pod uticajem nacizma, nacionalno opijeni. Kažem, posle okupacije je došlo do toga da su se uključili i postali na neki način s jedne strane saučesnici, s druge strane korisnici novo uspostavljenog sistema, tako da njih praktično partizanski pokret nije uspeo ni da dotakne, čast izuzecima. Na drugom zasedanju Avnoja, kao što znate, su doneti temelji buduće jugoslovenske države, koju je trebalo između ostalog reformisati kao federaciju. Svim narodima, svim slovenskim narodima su priznata nacionalna prava. Neki od tih naroda koji u međuratnoj Jugoslaviji, kao što su Makedonci, ne znam, ili Crnogorci, nisu uopšte ni bili priznati, a za nacionalne manjine je samo kratko rečeno da će uživati sva nacionalna prava. Znači, nije se mnogo ulazilo u detalje, kao i po ostalim pitanjima, jer jednostavno mnoge stvari još nisu bile jasne, nisu smeli da iritiraju saveznike i tako dalje. Međutim, ubrzo
po drugom zasedanju Avnoja počeli su već da se prave planovi za proterivanje Nemaca. Nažalost, oni nisu toliko poznati kao recimo u češkom slučaju gde je mnogo veći broj dokumenata dostupan i gde je to mnogo bolje istraženo. Tu su neki članovi Oslobodilne fronte igrali ulogu. Kolika je ona bila zaista, teško je reći kad je došlo do konačne odluke. Mi i ne znamo kada je došlo do te konačne odluke da se Nemci definitivno uklone iz zemlje. Međutim, znamo da je 21. novembra 1944. predsjedništvo Avnoja, znači ne cijeli Avnoj, nego samo njegovo predsjedništvo, donelo odluku o konfiskaciji imovine pripadnika nemačke manjine. Izuzeti su bili oni koji su učestvovali u narodno-oslobodilačkoj borbi ili je pomagali, oni koji su bili u braku sa pripadnicima jugoslovenskih naroda i oni koji se nisu izjašnjavali kao Nemci za vreme okupacije, odnosno de facto oni koji su već bili asimilirani. Pošto partizani su došli na vlast, odnosno prvi krajevi Jugoslavije koji su oslobođeni bili su oni na istoku, između ostalog tu su Bačka i Banac, gdje su odmah Nemci stavljeni van zakona, zabranjeno im je slobodno kretanje, uskoro su počeli da se otvaraju logori u koje su oni počeli da budu smeštani, terani su na prinudni rad i tako dalje. Međutim, za sve te mere postoje samo vojna naređenja, znači nema nikakvog propisa koji bi to sve regulisao, nego su to bila ad hoc naređenja koje su između, znači, oktobra 1944. i sredini 1945. praktično stalno pogoršavali položaj Nemaca koji su preostali u zemlji, koji nisu evakuisani ili nisu pobegli. Taj sistem se, kažem, kako se slobodna teritorija širila prema zapadu, širio dalje na Nemce u Sremu, u Slavoniji, na kraju posle i u Sloveniji. Kada je tačno doneta odluka da se Nemci eliminišu, kao što rekao, to nam nije poznato. Poznato je da je krajem maja 1945. To telo, kako se zvalo, ne mogu se setiti sad, u tom trenutku koje se bavilo tim raseljenim licima, povratkom izbeglica i tako dalje, donelo odluku da se Nemcima koji su izbegli ili koji su evakuisani, a to je bila velika većina jugoslovenskih Nemaca, ne dozvoli povratak nazad. To su odobrili i Ministarstvo inostranih poslova, Generalštab Jugoslovenske armije i sam Tito, koji je napravio samo izuzetke za one koji su se nisu okaljali u tom nekom smislu, nego su bili kao u mešovitim brakovima i takvi neki slučajevi. Međutim, to je bio glavni princip, znači Nemci koji su se vraćali iz inostranstva, ne znajući šta se dešava u zemlji, jednostavno misleći eto sad je prošla opasnost, su najčešće vraćani nazad. Neki od njih su čak uspeli da prodru dublje u zemlju, međutim onda su bili pohvatani ili odmah prebačeni nazad preko granice ili stavljeni u logore i onda posle toga poslati nazad. U to vreme, znači krajem jula, početkom avgusta je održana Poznanska konferencija koja je tako rešila kako treba da izgleda posleratna Evropa. Između ostalog se pozabavila i pitanjem nemačkih manjina u raznim zemljama. Između ostalog Jugoslavija je tu bila izuzeta, znači nije bila spomenuta. Poznanski protokol je propisao iseljavanje, uredno i humano, kako to kaže, iseljavanje nemačkih manjina iz Čehoslovačke, iz Poljske i iz Mađarske. Sad, znači, mnoge druge zemlje su ostale tu neobuhvaćene, među njima i Jugoslavija.
Sovjetski savez je svoje Nemce više manje kao nepouzdane deportovao u Kazahstan, u Sibir i tako dalje još na samom početku rata. Znači, Staljin je njima raspolagao kao i ostalim stanovništvom. Rumunija je iz nekog razloga isto izostavljena iz Poznanskih odluka i Jugoslavija. Sad, zašto? Nemamo neki čvrsti odgovor. Možemo da pretpostavljamo da s jedne strane u Jugoslaviji je ostalo negde oko 100.000 Nemaca, što je u poređenju sa 3 miliona u Čehoslovačkoj bilo zanemarljivo. Možda Tito nije hteo da, kako da kažemo, da se ponižava pa da traži od Poznanske konferencije, odnosno od saveznika tako nešto, znači da se Jugoslavija tu uključi, ne znamo. U svakom slučaju, kao što rekoh, povratnike je Jugoslavija vraćala nazad. Krajem 1944. početkom 1945. nekih 12.000, uglavnom žena iz Vojvodine, nemačkih žena iz Vojvodine je poslato na rad u Sovjetski savez na sovjetski zahtev. Svaka od zemalja koje je sovjetska armija oslobodila ili okupirala je morala da da određeni kontingent radne snage, pre svega nemačke. I Jugoslavija, odnosno Tito i vodeći komunisti su naravno odmah izašli u susret, oslobodili se isto jednog dela, znači Volksdeutschera, dok su ostali, kažem, završili u logoru sa očiglednom namerom da se isele kasnije. Tako da tu postoje neke, da kažemo, nepoznanice. Ne znamo, znači, zašto Jugoslavija nije spomenuta u Pozdanskom protokolu, kad ona već ubrzo zatim traži od saveznika odobrenje da preostale Nemce iseli u Nemačku. Ti zahtevi su nekoliko puta postavljeni, nekoliko puta su odbijani, zato što su saveznici već imali da se bave ovim ogromnim brojem Nemaca koji su već pobegli ili koji će biti proterani iz Čehoslovačke, Mađarske i Poljske. I jednostavno niko više nije hteo još da prima jugoslovenske Nemce, uključujući ni Sovjetski savez. Tu su onda jugoslovenske vlasti pribegle jednom drugom balkanskom triku, da su između sredine 1946. i sredine 1947. olakšale beg iz logora u inostranstvo. Po čemu znamo da je to bio trik? Pa po tome što su, recimo, same te vlasti Nemce iz logora koji su bili dublje u unutrašnjosti zemlje prevozile u logore koji su bili bliže granici. Odakle su ih onda vodiči dovodili do granice i puštali da idu preko. Sad, tu su postoje mogućnosti da se beži takozvano na crno, znači bez znanja logorske uprave, i takozvano na belo, uz plaćanje određene sume, gde je logorska uprava to znala, ali onda prolaz bio sigurniji. Uglavnom, ta praksa je trajala godinu dana, da bi se onda to obustavilo i počelo sa vrbovanjem Nemaca za rad u rudnicima, u fabrikama, na poljoprivrednim imanjima i tako dalje. Da bi onda u proleće 1948. logori bili raspušteni, ali su Nemci, naravno, onda svi koji su otišli, poslati su na taj ne više prinudni rad, ali obavezni rad tokom 3 godine, gde oni nisu mogli da menjaju mesto boravka, dobijali su platu, njihova deca su opet krenula u školu, naravno ne nemačku, zato što nije bilo mogućnosti u početku, i počela je njihova lagana reintegracija u društvo. Ovi Beneševi dekreti su spomenuti, pa da se vratim na to, jer to je primer najvećeg proterivanja, u stvari, Nemaca iz Čehoslovačke, jer su oni tu poslužili Hitleru kao trojanski konj za rasparčavanje države, znači za okupaciju Sudetske oblasti i kasnije ostatka Čehoslovačke. Tako da je tu nastao jedan veliki resantiman protiv njih i Beneš, pre svega predsednik Beneš, koji je dao ostavku, pa onda otišao u inostranstvo, pa onda posle opet delovao kao predsednik, je već od 40. godine pravio planove kako da se Nemci iz Čehoslovačke proteraju.
već tamo negde u jesen 1941. to najavio i saveznicima i počeo s njima da diskutuje, pre svega Englezima. Do sredine 1942. to su već i Englezi i Amerikanci prihvatili i ti planovi su sve više sazrevali i u starijim novim varijantama su obuhvatali sve širi krug nemačkog stanovništva. Na početku je to bilo samo jedan deo, da bi se onda to proširilo na većinu, a onda na kraju je obuhvatilo čak i socijaldemokrate, antifašiste, čak i nemačke Jevreje, koji su neki preživjeli nacističke logore, vratili se u Čehoslovačku da bi onda kao Nemci bili proterani u Nemačku. Beneševi dekreti su oduzeli Nemcima u Čehoslovačkoj i državljanstvo, imovinu i praktično sva prava. Koliko su oni bili legalni ili nisu bili legalni, u to ja ne bih mogao da ulazim jer nisam pravnik, ali je velika razlika u odnosu na Jugoslaviju, što je ipak postojala nekakva vlast koja je vrlo jasno odredila prava koja se Nemcima oduzimaju, da tako kažemo, odnosno šta će sa njima biti. U Jugoslaviji je sve to rešavano uredbama, usmeno dogovorima između najviših funkcionera ili pojedinih nadleštava. Tako da mi, kada je Jugoslavija u pitanju, imamo jako malo tih pravnih ili kvazi pravnih dokumenata koji uopšte se tiču samih Nemaca. Isto tako, kada su logori raspušteni, kada je počela reintegracija Nemaca, ni tu nemamo nekih posebnih pravnih akata. Jugoslovenske vlasti, to se vidi iz dokumenta, su Nemce, Volksdeutschere, smatrale za jugoslovenske državljane sve vreme, ali su im oduzeli sva državljanska i ljudska prava. Posle puštanja iz logora oni su morali ponovo da se upišu u knjigu državljana i, kažem, krenula je njihova integracija, s tim što naravno nije im vraćena imovina. Što znači da su svi oni u jednoj zemlji koja je razorena ratom, siromašna, morali da krenu sa samog dna, znači bukvalno od nule. To je bio razlog zašto se 50. godina, kada su se stvorile mogućnosti, odnosno kada je Jugoslavija uspostavila diplomatske odnose sa zapadnom Nemačkom, veliki deo, odnosno najveći deo tih Nemaca preostalih rešio na iseljavanje, koje je onda bilo potpuno već legalno, dobrovoljno i tako dalje. Većina njih je imala već rodbinu, prijatelje, zemljake u Nemačkoj ili u Austriji. Kao što rekoh, u Jugoslaviji nije im vraćena imovina, iako su dobili opet prava, čak su otvorene neke nemačke škole, pokrenuti neki nemački časopis, postojalo više nemačkih udruženja, ali su još uvek oni živjeli pod stigmom pete kolone neprijatelja i tako dalje, stideli su se da kažu da su Nemci i većina se, kažem, ogromna većina se odlučila na iseljavanje. Hvala, Zoran. To, kar je Zoran ravno kar povedal, bi je dodal še par misli. Prvo, govoril si o koncentracijskih taboriščih ali skoraj koncentracijskih taboriščih za Nemce. To je posebnost obračuna z Nemci v Jugoslaviji. V Sloveniji recimo tega ni bilo, ali pa je bilo zelo malo. Bil je samo en mali, relativno mali tabor v Hrastovcu, kamor so prepeljali prekmurske Nemce. Pa so jih potem zelo hitro poslali domov, na prazne domove. Tako da, kot sem rekel, moje prepričanje je, da je ta posebnost slovenskega obračuna z Nemci ta, da se jih enostavno tudi čez zeleno mejo vrgli. Do zelene meje so prišli, pa so streljali v zrak in so skakali čez proti Avstriji. Najbolj grozno je bilo v decembru leta 1945, ko je vlak s 1000 Nemci bil transportiran, usmerjen na Madžarsko. Madžari Nemcev niso hoteli sprejeti in so potem 14 dni
v mrazu čakali, kaj se bo z njimi zgodilo, dokler niso vlak poslali nazaj in v Avstrijo. Skratka, ni bilo vse po istem kopitu, čeprav obračun pa je bil po istem kopitu. Izvoli. Da, znači, istina je da u Sloveniji bilo manje logora, ali je bilo neuporedivo manje Nemaca. Najviše Nemaca je u stvari ostalo u Banatu, gde je prekasno dozvoljena evakuacija. Nešto više u Bačkoj, iz Slavonije i Srema je 90% evakuisano. Tako da je onda i broj logora je odgovarao broju Nemaca koji su preostali. Pritom, kad kažemo koncentracioni logori, ne treba zamišljati nacističke konclogore sa žicom i kulama i gasnim komorama i ne znam ja šta. Radilo se obično o delu sela ili pojedinim selima ili malo većim objektima kao što je, ne znam, neki industrijski objekat gde su ti Nemci bili zatvoreni sa idejom da će vrlo brzo biti poslati u Nemačku. Ali kao što sam rekao, to nije bilo izvodljivo iz diplomatskih i političkih razloga i oni su u tim logorima, znači, ostali u Slavoniji i posebno u Vojvodini praktično 3 godine. Ali, kažem, ne treba te logore brkati sa nacističkim, iako su životni uslovi bili izuzetno loši, mislim, životni uslovi su bili izuzetno loši za civilno stanovništvo, slobodno, ali u logorima naravno još mnogo gori, nije bilo hrane, nije bilo ogreva, nije bilo odeće, nije bilo lekova i nekih 50.000 otprilike Nemaca je u tim logorima pomrlo što od gladi, što od bolesti, što od teškog rada i tako dalje. To nije bila namera jugoslovenskih vlasti. To treba istaći, jer se u tim nemačkim krugovima često čuje da je to bio, ne znam, genocid, da je to bilo planirano ubijanje Nemaca i tako dalje. Nije. To je bila samo žalosna posledica primjene tog principa kolektivne krivice. Ja, hvala. Mogoče samo še ena reminiscenca. V leto 1934, ko so nacistični begunci iz Avstrije prišli jugoslovansko-avstrijsko mejo in krenili preko Slovenije na Hrvaško. Na Hrvaškem so bili v glavnem spravljeni v logorje, v taborišča, Lipik, Lipičke toplice in tako naprej. Oni pa so lahko imeli muziko svojo, pa svoboden izhod iz taborišča in tako naprej. Tako da ta tradicija taborišč je relativno jasna, ampak zelo različna. Ja, Mateja. Dobar dan. Dobar dan. To, kar bi te jaz prosil, da v tem naši diskuziji nam predstaviš, je ta, kot sem prej rekel, osebni odnos oziroma odnos do oseb. Kaj si ti v svoji raziskavi, do česa si ti v svoji raziskavi prišla? Pozdravljeni tudi z moje strani, lepa hvala za povabilo. Res je, da v svojih raziskavah skušam priti do bistva stvari skozi neke osebne zgodbe, najraje skozi kazenske spise, ker se tam pač te družbene patologije zelo lepo odprejo. Ampak nekako srž mojih vprašanj in iskam pa je ta širši mariborski prostor, ki je ravno z vidika nemške skupnosti na Slovenskem, pa ne samo v slovenskem merilu, ampak tudi v jugoslovanskem reprezentativno mesto, ker gre za drugo največje slovensko mesto, ki leži na meji germanskega in slovanskega sveta, neposredno na meji. In s tem tudi na presečišču nacionalnih mitov. Gre za južno nemško jezikovno mejo ali gre za severni slovanski oziroma slovenski branik. In ker sama živim v Mariboru, rodila sem se v Mariboru tam v 70 letih prejšnjega stoletja, sem seveda v letih svojega raziskovanja lahko opazovala iz tega neke sociološke optike to neko veliko travmo tega mesta, ki mi dolgo ni bila nekako jasna, razložljiva.
In sem jo potem skušala nekako razvozlati v 2 monografijah, tretja pa je tik pred izidom. V prvi Svastika na pokopališkem zidu sem se ukvarjala ravno s hitlerizmom v 30 letih 20. stoletja na tem širšem mariborskem prostoru. Hitlerizem v tem času je postal na tem področju množičen pojav in ker so paradoksi najlepša stvar v zgodovinopisju, vsaj zame, je tudi v tem primeru tako, da je pri tem hitlerizmu imela veliko vlogo slovenska etablirana politika, katoliške usmeritve, tedaj prevladujoča, najvplivnejša politika, ki je ta štajerski prostor v izogib temu, da bi se Maribor kot tedaj eno redkih industrijskih središč na Slovenskem spremenilo v bazo komunizma, tedaj ilegalnega, raje prepustilo hitlerizmu. Ne? In zato to mi je postalo jasno šele pri pisanju tretje knjige, ko pišem ravno kar o mariborskem odporu med drugo svetovno vojno, kjer so komunisti kot glavni organizatorji odpora izredno težko zbirali sile in ne vem, če primerjamo samo te številke, ne, v začetku, v prvih 2 letih druge svetovne vojne je prostovoljno odšlo v nemško vojsko približno 200 do 500 ljudi. Toliko ljudi je bilo vključenih v osvobodilno fronto, se pravi v odpor, v višku odporniškega gibanja, tam v letih 44 recimo, ne. In v vsem tem času in tudi v teh letih skrajnega nasilja, ko lahko govorimo o genocidu nad slovensko skupnostjo na tem področju, ni nikoli zamrlo ta nekako globoka pripadnost tega sveta nemškemu svetu. Ne? In mene je naravnost osupnilo dejstvo, da po drugi svetovni vojni, ko je ta slovenska skupnost zelo zdesetkana na tem mariborskem področju. Ne? In ko začne socialistični sistem tu namenoma ustvarjati en močni center slovenstva z močno industrijo, z močnimi kulturnimi punkti, založba Obzorja, časnik Večer, z močnimi gospodarskimi subjekti, ne? Da imamo tu založbo Obzorja kot eno največjih slovenskih založb po tistem času, ki v drugi polovici 20. stoletja zaposluje tudi 300 ljudi. V prvih 20 letih svojega obstoja, od leta 50 do 72, sem štela po bibliografiji izdanih del, izda v tem 20-letnem obdobju 74 prevodov iz angleškega jezika in prav toliko iz nemškega jezika, medtem ko izda iz ruščine 13 prevodov, pa iz italijanščine približno 20, pa iz francoščine približno 20. Ne? Se pravi, ta močna navezanost na nemški prostor ni usahnila niti po tej skrajno, seveda, nasilni izkušnji druge svetovne vojne. Ne? In danes, se pravi v zadnjih 30 letih, ko pa Maribor v okviru slovenske države nima posebnega svojega načrta, ne? Zmeraj bolj se obrača zmeraj proti severu. Ne? In če si prej govoril o slovenski skupnosti, o nemški skupnosti danes na Slovenskem, leta 2017, maja, je avstrijski predsednik Van der Bellen obiskal slovenskega tedanjega predsednika Boruta Pahorja in dan preden je začel z uradnim obiskom v Sloveniji, je zasebno obiskal Maribor, kjer je obiskal društvo nemško govorečih žena, kot se imenuje, ne? In te ženske, seveda verjetno niso samo ženske, ampak gre za pač preostanek nemške skupnosti, ne? Kjer prevladujejo ženske, recimo tako, ne? In se imajo seveda za staro Avstrijce, ne za Volksdeutschere, ne, to so staro Avstrijci, pravijo, ne. Mi smo se tu rodili, ne. Eden tistih, ki morda najlepše opisuje ta prelivajoč se slovensko-nemški svet tega prostora, je Martin Polak, avstrijski pisatelj, ki je tudi v slovenščini so dostopne njegove knjige, kjer opisuje, kako se je nacificirala njegova družina, ravno iz tega razloga,
ker je v pridružitvi temu nacistični ideologiji videla vrnitev v nemški kulturni krog. Ne? In napisal je tudi knjigo Ženska brez groba, kjer pa opisuje, kako je ravno v Hrastovcu izginila njegova teta. Ne? Tako da, čeprav je bila poročena Slovencem v Laškem, ne? Bila je Nemka, njena družina, kot rečeno, ta moška linija se je nacificirala. Zato je sama, pač, ker je bila poročena z Slovencem, menila, da je varna, ne? Pa seveda ni bila, ne? Ker je pač po vojni ta kolektivna travma zajela celoten prostor. Ne? In seveda nekih nijansiranj ni bilo možno. Ne? Potem so bili enostavno vsi krivi. Ne? In sama sem potem pregledovala tudi kazenske spise prvih 5 let po vojni in če gledamo, ti spisi spet zelo lepo kažejo, kako je ta vojna travma počasi odtekala. Ne? In v leta 45, 46, 47 je največ sodb, ne? Sodelovanje z gestapom, članstvo v Kulturbundu. Ne? Po tema 2 znamkama so se praktično znebili celotne te populacije. Ne? Treba je pa vedeti, da je v 30 letih ravno zaradi hitlerizma, ki je postal takrat zlasti v Mariboru množičen pojav, seveda ne med izobraženstvom, ampak zlasti med obrtniškim, okoliškim, kmečkim prebivalstvom. Ne? Gre za socialno izredno slabo preskrbljena področja, ne, ki je, seveda, če ne bi šlo v hitlerizem, bi šlo pa v komunizem takrat, ne, ker v tistem času seveda etablirana politika zaradi ujetosti v kapitalske interese ni bila več zmožna nekih korenitih rezov in pri tako številčni revni populaciji so seveda samo koreniti rezi bi lahko karkoli rešili. Ne. Vse ostalo so bili obliži, s katerimi pač seveda to večinsko prebivalstvo ni moglo biti več zadovoljno. Ne. No, v tistem času v Kulturbund seveda stopi zelo veliko Slovencev, ne, tega revnega štajerskega področja in to ravno populacija vaših let. Ne. Se pravi mladina, ker ravno mladina v čase izgube družbenih perspektiv seveda najbolj išče svoje mesto. Ne. In 17, 18, 19 letniki, mi zajebavamo policijo v Mariboru, je rekel en hitlerjanec, ne, pa nam nič ne more in jim res nič ni mogla. Lahko jih je popisala, kričali so Heil Hitler sredi glavnega trga, policija jih je popisala, do tožilstva je prišlo, potem pa je se vse skupaj zaključilo. Ne? Zaradi nekega širšega konteksta popuščanja jugoslovanske politike, nemški politiki, počasnega približevanja v tistem času in pa kot rečeno, zaradi intenc slovenske etablirane politike, konkretno politike Antona Korošca, ki je v tistem času, ko praktično slovensko izobraženstvo kriči, potem zaščitite nas pred hitlerizmom v Mariboru, ne, pride ban Marko Natlačen iz Slovenske ljudske stranke v Maribor in kaj stori? Ponovno dovoli delovanje Kulturbunda. Ne. To je bil ta odgovor etablirane politike, ki ga je Maribor dobil. Ne. In zaradi teh številnih družbenih eksperimentov, družbenega upravljanja tega obmejnega prostora, ker to ni bilo prvo. Ne? Tu je že z Maistrovim prevzemom oblasti leta 18 prišlo do množičnega upravljanja tega področja s tem, da so bili seveda izvrženi nemško govoreči uradniki, učiteljstvo. Ne? In približno 1000 družin iz tega mariborskega prostora se je naselilo v okolici Graca. Ne? In zamislite si, s kakšnim sovraštvom so ti ljudje 20 let kasneje prišli nazaj v Maribor leta 1941. Ne? In tisti, ki so bili v Mariboru najbolj krvoločni posamezniki v okviru nacistične uprave, so bili avstrijski Štajerci. Zakaj? Ker so imeli oseben interes po tem, da rešijo svoje nekdanje družinsko premoženje. Ne?
Tako da na nek način je Maribor talec te svoje obmejnosti, po drugi strani pa ne samo lege v teh različnih geopolitičnih postavitvah, ampak tudi velikosti, ker je preveliko urbano središče, kot rečeno, gre za drugo največje slovensko mesto. In če bi to bilo recimo mesto velikosti Ptuja, ki še danes nima več kot, 15,000 prebivalcev. Maribor danes šteje malo več kot 100,000 prebivalcev. Če bi to bilo majhno neko urbano naselje, bi se podleglo vplivu ene ali druge kulture. Ker je pa to dovolj veliko mesto, pa ne podleže ne vplivu nemštva, docela ne vplivu slovenstva. In če pogledamo že ime, a veste, kaj pomeni ime Maribor? Pred Prvo svetovno vojno se je Maribor imenoval Marburg. Maribor, kaj pomeni? Mar nam je in borimo se. Mar i bor. Se pravi neka zelo bojevita dikcija, ki mogoče danes odzvanja na nogometnem stadionu mariborskih Viol. Ta nenehna potreba po dokazovanju, po nekako iskanju svoje identitete. Hvala. Eno pripombo, oziroma en preblisk. Ti si govorila, da so te žene, ko so nadomestili očitno društvo Most, ki je Kolnik ustanovil, so rekli, da so staroavstrijci. Ampak staroavstrijci smo vsi tle. Ker tudi Zoran je staroavstrijc. Aleksa ni. Ona je iz Družgavica. Ker smo vsi iz stare avstro-ogrske monarhije. To je posledija čista, ampak pravim, to sem prej poskušal poudariti. Vsa ta imena, spodnji Štajerci, staroavstrijci, karkoli, vse to ima samo en cilj. Ne nas mešati z Nemci. Nemci so nacisti, mi smo pa nekaj drugega. Ja, pa legitimnost do tega prostora, ne? Ja, sej. No in da je temu tako, kot ti praviš v 30 letih, sem jaz mislim dosti podrobno napisal v svoji knjigi Avstrijska legija 2. Ko so se po neuspelem puču, julijskem puču 34. leta umikali, oziroma bežali, avstrijski nacisti so prišli najprej v Maribor. Prvo, kar je bilo, na mejih noben ni ustavljal. Prišli so oboroženi z mitraljezi, z puškami, s pištolami, noben jim tega ni vzel. So prišli v Maribor, tako so se porazdelili po mestnih hišah, pri ljudeh ostali, se oskrbeli za proviantom in potem lahko šli naprej. Skratka, to je ena zgodba, ki je pravzaprav žalostna, ampak je resnična. Mislim, da ni žalostna. No prav. Se pravim, kot nekdo, ki živi v Mariboru in ga poskušam razumeti, mislim, da je pač enostavno to mesto dveh kultur. In kako je recimo paradoksalno deloval odpor v času druge svetovne vojne v tem mestu, stalno komunikacijo z nacistično tajno policijo Gestapo. Zato, ker je na Gestapo delovalo na Štajerskem 30 tolmačev, ki so bili Slovenci, ki so bili Štajerci, hitlerijanci pred vojni. In ta komunikacija med enimi in drugimi je bila obojem v interesu. In v primeru, da te komunikacije ne bi bilo, se odpor v tako nadzorovanem mestu sploh ne bi mogel začeti. To so ti paradoksi, ki prehajajo neke te nacionalne diskurze o narodno-osvobodilnem boju in tako naprej. Odpor v Mariboru je nekaj povsem specifičnega in ga te nekako ideološke
predpostavke niso toliko zadevale, zato ker je šlo tu za ljudi, ki so se med seboj osebno poznali. Ljudje na Gestapu so natanko vedeli, koga iščejo, ne? Ampak so se ti ljudje vsakič znova lahko skrili, zato ker je ta poznal, ta je imel soseda na Gestapu, ta je imel znanca vse do Berlina, ne? In na tak način so se tudi deklarirani predvojni komunisti, organizatorji komunističnih stavk lahko rešili iz gestapovskega zapora med drugo svetovno vojno sredi Maribora. Ja, no, še nekaj nam povej. Kakšni so bili rezultati teh sodb? A so bili te, ki so upili Heil Hitler, obsojeni na zaporne kazni, denarne kazni, so bile te kazni velike, visoke? Pred drugo svetovno vojno. Ja. Torej, večinoma so se sodbe zaključile, torej primeri zaključili brez sodb, ne? Po normalni pravni poti bi moralo te primere reševati posebno sodišče za zaščito države v Beogradu, ker je šlo v primeru hitlerizma za ilegalno politično dejavnost, ne, enako kot v primeru komunizma. Vendar pa država, kot rečeno, zaradi načelnega približevanja nacistični državi, nacistični politiki seveda ni na enak način preganjala hitlerizma, kot je to zelo zgledno počela v primeru komunizma, ne. In zato so ti primeri ostali nerešeni velikokrat. Ne? V nekaterih primerih je prišlo tudi do obsodb, neki parmesečni zapor in tako dalje. Leta 1939 je pa nasploh prišlo do amnestije, ki je zadevala zlasti primere hitlerizma in je recimo samo na mariborskem sodišču rešila vsaj par deset ljudi zapora. Ne? Zato, ker so enostavno bili amnestirani. Ne? Šlo je pa večinoma seveda za izkazovanje naklonjenosti hitlerizmu, željnemu pričakovanju nemškega ukorakanja, ne? Želji po priključitvi nemškemu rajhu, rešite nas Srbov. Ne? V tistem času je v Mariboru bila ta dikcija zelo močna. Jugoslovansko državo so v očeh Mariborčanov poosebljali seveda Srbi kot tisti najbolj dominantni politični element v državi. Ne? In kot rečeno pa je šlo tu večinoma za mlade do zelo mlade ljudi, ne? Ki so se seveda v tej družbeni brezperspektivnosti zlahka zapletli v neke zelo močne ideologije, ali komunizma, ali hitlerizma. Še neka zanimivost je, da recimo tu ni šlo za neko politično osveščenost. Ne? Ta mladina, ti pretežno neizobraženi ljudje, ki so se bili simpatizerji hitlerizma, niso poznali ideoloških prvin nacizma, niti ne komunizma in so ga pogosto mešali. Ne? Oboje je bilo pač prepovedano, oboje je bilo romantično, ne? In kaj je bila glavna srž, je bila seveda rešitev socialnega položaja. Ne? Tu so bili sezonski delavci, ki so hodili na delo v Nemčijo, v Avstrijo. Hitler je tam vse uredil, so prišli nazaj. Ne? Tam je socialno vprašanje rešeno. Ne? Ko bo prišel Hitler k nam, bomo tudi mi imeli službe. Ne bo nam treba več tu za cestarjem čistiti cest in tako naprej, tudi mi bomo z aktovkami po mestu hodili, recimo, na tako preprost, bazičen način. Ne? Hvala lepa. To je dobra istočnica za moje zadnje vprašanje, zlasti za Alekso. Socialno-ekonomski položaj Volksdeutscherijev. Ali se da diferencirati po posameznih državah, si nekaj si že povedala na to temo, ali se da po posameznih državah diferencirati, kakšnemu sloju prebivalstva oziroma kakšnemu socialnemu sloju so pripadniki nemške manjšine. Ker pri nas na Slovenskem je zelo jasna ta slika. V mestih, kot je Maribor, kot je Ptuj, Celje, tudi Ljubljana, Jesenice, je to bolj srednji sloj, intelektualni sloj.
obrtniški sloj. Recimo v Apaški kotlini, ki je skoraj 100% bila naseljena z Nemci, z Volksdeutscheri, je kmetijski sloj in malček obrtniškega sloja. Ob Kučnici, v Prekmurju, samo kmetje in to mali kmetje, ne veliki kmetje. In v Murski Soboti spet kot mesto, tam jih je bilo malo, ampak je bilo pa tam recimo podobno kot v Mariboru. Ali se da to diferencirati po posameznih vzhodnoevropskih deželah? Okay, I already said a little bit about that, and but what I think is important to keep in mind that the history of these ethnic Germans in these former three empires, and so the historical conditions or socio-economic conditions, historically speaking, were much more came from the situation before in that empires, and of course in the Habsburg Empire there were lots of German speakers or Germans from descent, whatever, old Austrians, how we want to call this group, in cities. So, and as you said, living there as entrepreneurs or merchants or whatever, but also workers, of course. And but historically, lots of these groups came as settlers in these regions in like the Middle Ages or 18th century, 19th century, and lived in the rural areas. And for the Russian Empire, definitely most ethnic Germans were living in the rural parts, in southern Ukraine or what was later Eastern Poland, Volhynia, Galicia, and so Galicia's Habsburg. But because of the Baltic Germans who had this different historical background and were large landowners, like what we find everywhere in the East Prussian parts of the German Empire, these big landowners and like in the end, two big classes in the rural areas, the big landowners, the barons, and the contract workers, the land workers. Ja, hvala lepa. Mislim, da je čas za publiko. Besedo vam predajam. Moj kolega in prijatelj Božo Repe, prosim. Hvala lepa, hvala za ta zanimiv panel, za to zanimivo razpravo. Tema, o kateri ste govorili in smo poslušali, je pravzaprav danes bi lahko rekli zgodovinska tema. Je sicer imela kar nekaj aktualnosti v tistih državah, ki so se priključile Evropski uniji, se pravi Sloveniji, Hrvaški, vzhodnoevropskih državah. Morda bo imela neko podobno aktualnost, ko bo na tej točki Srbija, ampak v glavnem je to neko zaključeno zgodovinsko vprašanje. Naša kolegica z Češko-Slovaške, Marcela Herlihova, je včeraj recimo povedala, da Beneševi dekreti danes v češko-slovaške javni politiki, diskurzu in tudi zgodovinopisu ne igrajo kakšne posebne vloge. No, imam pa neko vprašanje, najprej za Zorana, sicer pa za vse vas. Te stvari vedno ocenjujemo za vprašanja kolektivne, individualne krivde in tako naprej, danes imamo seveda drugačne poglede. Zoran, ti si uporabil izraz balkanski način pri tem izseljevanju Nemcev. Ampak pogledajte, danes se ta balkanski način uporabljajo v zvezi z begunci. Popolnoma enake metode izganjanja čez mejo so med Slovenijo in Hrvaško, med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, po celem Balkanu, tudi v zahodnji Evropi.
In če sedaj odmislimo recimo vprašanje avtohtonosti, kakšna je v teh metodah pravzaprav razlika? Ne? Nimamo napisanih nekih recimo potsdamskih protokolov, ampak celotna evropska politika se pa strinja, da je te recimo nevidne potsdamske protokole pravzaprav treba uporabljati, da se zaščitimo. Hvala. Da, ja sam taj izraz upotrebio onako malo u šali, ali on u principu na dobar način, što kažu, pokazuje razliku između, recimo, Čekoslovačke i, recimo, Jugoslavije, što opet možemo sad da razvučemo priču da Čekoslovačka je više vezana za te stare austrijske tradicije pravne države, gde čak i ako se radi nešto što sa nekog humanističkog, ne znam, stanovišta ne možemo da prihvatimo, to opet mora da bude na neki način legalno, odnosno legalizovano, tako kažemo. Dok je u Jugoslaviji zaista bila jedna revolucionarna vlast koja ne samo ta pitanja, nego mnoga druga je rešavala, kažem, u vrlo uskom krugu rukovodećih komunista, koji su onda to jednostavno posle prenosili ovim donjim instancama. Sad, što se tiče današnjih izbeglica, migranata i tako dalje, to je ogromna tema. Moje jedino mišljenje je da bi tu zaista trebalo napraviti ne neki međunarodni dogovor, nego reformisati međunarodno pravo po tom pitanju da bi se tu uneo neki red. A dok se to ne desi, bit će, znači, kako se ko snađe, znate. Ja, hvala. Veš kaj je Božo, jaz mislim, da smo se to pot nekaj naučili iz zgodovine, negativnega. Metoda, ki jo uporabljajo nekatere države pri reševanju vprašanj migrantov, so zelo podobne nacističnim in fašističnim metodam. To je po mojem nesporno. In tako ni mogoče naprej. To, kar je rekel Zoran, je ena pot, pravna pot. Druga pot, ki se zelo veliko krat pojavlja in postavlja v zvezi z migranti, je, da je treba reševati to na izvoru, torej v tistih državah, odkudar prihajajo. To je druga pot, realnejša, bolj močna se mi zdi. In tretja pot je integracija. Dokler mi mislimo, da je vsak, ki pride iz Maroka ali ne vem, iz Alžirije ali pa iz Afganistana nevaren in bo ne vem kaj naredil, potem je zelo težko reševati ta problem. Ker pa zadeva Beneševe dekrete, ki jih je omenila kolegica, jaz se strinjam z njo. Na Češkem ni noben problem Beneševe dekreti, nikoli niso bili. Ampak pejte stan čez mejo, nekaj samo čez mejo, v Bundesvertriebenen, pa ne vpraša, kaj oni mislijo o Beneševih dekretih. Torej, Nemci, tisti prizadeti, imajo čist drug odnos, kot pa tisti, ki so te Beneševe dekrete izvrševali. Če dovoliš en mariborski paradoks in v zvezi z begunci. V Maribor so se po prvi svetovni vojni v večjem številu priseljevali primorski begunci, se pravi Slovenci. Zaradi Rapalske pogodbe, ki je seveda zahodni del Slovenije pripojila Italiji. In kako so bili ti begunci sprejeti v Mariboru? Slabo. In v 30 letih, ko se je tu razrasel v Mariboru hitlerizem, so ravno ti primorski begunci, ki so jih Mariborčani zaničljivo imenovali Čiči, odigrali vlogo tega juda, to stigmo, tega drugega, ki nas socialno ogroža, ker nam zaseda najboljše službe, ker namreč seveda slovenski oblasti pa je bilo v interesu, da te Slovence naseli v Mariboru, da seveda poveča slovensko prebivalstvo in da ga zaposli v državnih službah. Veliko policistov je v tistem času bilo Primorcev. In ker je bilo v tistem času judov v Mariboru zelo malo, ker so jih Mariborčani izgnali že v srednjem veku, so seveda ti Čiči odigrali vlogo tega juda.
tega seveda prevzetnega, nacionalno zavednega, ki nam teži z neko slovensko zavednostjo, ne? Mi, ki smo pa tu Mariborčani, pa se itak v redu razumemo z Nemci, ki so naši someščani. Ne? Ta perspektiva, ne? Ki je potem zelo težko vključiti v nek nacionalni diskurs. Ne? Ako smijem da se nadovežem na ovu priču, slično su prošli ti Nemci koji su na kraju rata i posle rata izbjegli u Austriju, odnosno u Nemačku. Već ti Nemci koje su same nacističke vlasti evakuisale i delile u različite delove Nemačke, smeštali kao izbjeglice tamo, i one su morale da utiču na lokalno stanovništvo, da im objašnjavaju, znate, to su naša nemačka braća, nisu to nikakvi cigani i tako dalje, treba lepo da ih primite i tako dalje. Sad normalno Nemačka izbombardovana, gladna, poražena i tako dalje, normalno da kod mnogih ljudi nije baš bila mnogo simpatija prema tim još dođošima koji su bili oduzimali to malo stambenog prostora koga je bilo, to malo hrane koje je bilo i tako dalje. Ima jedan sjajni citat jednog od tih naših Švaba iz 60. godina, kad kaže, odnosno referirajući se na 60. godine, kaže kako smo bili srećni kad su 60. godina počeli da dolaze gastarbajteri, kaže nismo više mi bili posljednji drek. Ja, hvala lepa. Se moram prebliskati. V Prekmurju so to rešili čisto enostavno, dosti bolj enostavno kot v Mariboru. Naselili so jih v posamezne vasi in so tam 3 ali 4 vasi, Mostje pa ne, še naprej, samo Primorci. Nobenega mešanja z domorodnim prebivalstvom. Dobro, še kakšno vprašanje? Ura je cajt. Pozdravljeni. Jaz sem pravzaprav 2 zadeve, ki bi se jih rad dotaknil. Naprej je to ta izraz, v katerem je tekla razprava Staroavstrijci. Jaz mislim, ampak nisem do konca seznanjen, da za izjemo društva gospe Haring, o katerem ste vi govorili, če se ne motim, mislim, da tudi nemška skupnost v Sloveniji sama ne uporablja več tega izraza. Mislim, da se je sploh za časa obiska Van der Belena v Sloveniji, o katerem ste spregovorili, mislim, da ga že takrat ni več. No. Tako da, hočem reči, mislim, da se je zavedla problematike pa netočnosti. Pa še druga stvar, ki me pa zanima mnenje govorcev, oziroma mogoče še posebej slovenskih govorcev, ki ste mogoče bolj seznanjeni, ampak kakorkoli, je pa primer soriških Nemcev. Torej Nemcev oziroma majhnega nemškega jezikovnega otoka v zgornjem delu Sevške doline, ki mislim, da sodeč po enih publikacijah, ki so zdaj začele prihajati v javnost, predvsem v samozaložbi in tako naprej, naj se ne bi tekom celotne druge svetovne vojne nikoli izrekel za Nemce, niti naj ne bi prevzel za res orožja, naj ne bi upravil nobenega res akta kolaboracije, pa je bil vendarle po koncu druge svetovne vojne izgnan na način, kot ste ga vi opisali, torej, da so jih zapeljali do Šentilja in jih streljanjem spustili čez mejo in so se potem, ampak vendarle potem mislim, da jim je uspelo se po hudih prošnjah jugoslovanskim oblastem vrniti. Zanima, če imate kakšen komentar o tem ali pa kakšno mnenje. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Kar zadeva Soroški jezikovni otok, moram reči, že s tem nisem ukvarjal nikoli raziskovalno. Sem iz druge doline, iz Polanske, če to kaj pomeni. In moram reči, da ta otok je, kar zadeva Nemce, že davno izginil. Že davno izginil. Jaz ne vem, ali se sploh še da, jezikoslovci so imeli teren, so prišli na teren in so spraševali, zlasti starejši ljudi, če še znajo nemški, oziroma ta dialekt, ker to je podoben dialekt kot kočevski, mislim podobno težek in niso vedeli o tem, niso dobili nobenega odgovora. To, kar pravite o tem osebnem primeru, jaz tega primera ne poznam pa enega drugega,
ko so eno družino enega kočevarja izselili, dan na vlak, pojmo, vija. In pol v Mariboru se je vlak ustavil, je prišel en polkovnik gor, kako pa ti tle delaš? Je prav, na vlak so me dali, evakuirali me bo, a ne, tebe pa ne. No in potem je on pri pristojnih oblasteh povedal oziroma dokazal, da je ta človek ta prav, bomo rekli. In je že. Jaz bi pa zelo na hiter, pa verjeten Dušan, da lahko kdorkoli, ampak veliko smo slišali o celotni zgodbi, da v bistvu po vojni nekako soglasje na vseh ravneh na zvezdniški strani obstaja. Zdaj, govora je bilo sicer veliko o maščevanju, to se pravi taki emocionalni dimenziji, ki ni vedno racionalna, ampak tudi jaz vem, ampak zagotovo so pa vse te zlasti najpomembnejše odločevalce vodili, pa tudi kakšni drugi razlogi, da rečem, pri oblikovanju vizije povojnega sveta v smislu nikoli več, skratka rekonstrukcije posthitlerjevske Evrope in sveta, ko je bila še skupna, pustimo zdaj pol ta zahodnoevropski koncept po izbruhu hladne vojne, in je tudi to kakšna geopolitična, strateška, stabilizacijska vloga, rekel, kar na simbolni ravni Beneševi dekreti in v končni fazi tudi to, kar se je v času hladne vojne, ko je bila zaotenk malo manj hladna na, rekel, v Helsinški konferenci o varnosti sodelovanju z dokončno potrditvijo mej na Odri nisi razrešil. Verjetno je bilo tudi to kakšen geostrateški smisel teh ukrepov z izgonom Nemcev iz teh krajev, seveda pod parolo pete kolone in tako naprej, in kolektivna odgovornost, ki je seveda vprašljiva. Jaz bi tukaj edini izpostavil še Igorja Rosino, smo imeli pred kratkim, to je oče bil od Alenke Šelih in on je bil z Maribora doma in bi rekel, prisežen legalist in je ravno zaradi tega ni pristajal, da se jih izžene, ker v pravu tega kolektivna krivda ne obstaja. No, ampak njegov glas je bil tako, ja. Zdaj meni je ta generalna slika, ta konsenske vlado, vendarle so mogli biti eni drugi razlogi verjetno za povojno ureditev, ne sam čustveni. Hvala ti za vprašanje, ki je zelo široko. Takole bi jaz ti najprej rekel. Jaz ne poznam nobenega globalnega sporazuma o tem, kaj ne se naredi z Nemci in odkot ne grejo ven in odkot ne. Vse, kar poznam, so te podatki, ki smo jih navedli, od Potsdamskega sklepa oziroma 13. člena sporazuma do odločitev posameznih oblasti, jugoslovanske in vseh drugih. To je, tako da jaz tle ne bi špekuliral na ta način, da bi rekel, ja, to je pa nekaj višjega bilo, na višji ravni, na najvišji ravni dogovorjeno. Kar pa zadeva Helsinško konferenco, samo mimogrede, meja na Odri nisi tam ni bila zaključena. Meja na Odri nisi je bila zaključena šele z združitvijo obeh Nemčij. Na Helsinški konferenci so bile samo fiksirane obstoječe državne meje. Na Odri nisi, pa Sovjetska zveza tega ni priznala, vzhodna Nemčija ni priznala meje, zahodna Nemčija ni priznala meje. Tako da, ampak to je samo mimogrede korekcija. No, se ne sme na silo spreminjati. To pa ja. To pa ja. Sporazum, nosim se slabo, sem naslednjega spreminjanja. Tam mi kaže šef, da moram nehati. Hvala lepa za poslušanje. Upam, da smo nekaj novega povedali. Srečno in nasvidenje.